motlatsa mopresidente wa Patriotic Alliance Kunene ga inele a re o batla go batla kgakololo engwe ya semolao malebana le katlholo ya kgotlatshekelo. Kunene o dumela gore kgotlatshekelo e fositse mme o batla go dira boikuelo. He chooses to insult everyone. Remember, I'm not the only one he's insulting. He has insulted Madiba, he has insulted Thabo Mbeki, he has insulted President Jacob Zuma, now he's insulting President Ramaphosa. Ka la bobedi kgotlatshekelo ya tekatekano e bone rakgwebo yono yo ga jaana e leng radipolotiki molato wa puo ya letlho fa a ne a bitsa mopresidente wa lekoko la EFF Julius Malema lefele. Fela Kunene ga a tsikingwe ke katlholo eo. I believe that the judge has erred and another court will come at a different decision. Khabagare lekoko la EFF le ne seditse katlholo e pula ka gore Kunene o tla ithuta sengwe go tswa mo go yona. These comments were not only hateful but were not considerate of the historical impact of derogatory terms used to refer to human beings in inciting violence and genocide. Genocide and hate crimes against fellow human beings begin at the point of dehumanization. When Hitler rationalized the genocide against the Jewish community, he referred to them as rats. Fa boikuelo ba ga Kunene bo ka sa atlege o tla tshwanela ke go kopa boitshwarelo mo go Malema phatlalatsa le go gogela puo eo kwa morago pele ga matsatsi a le 30 a khutla morago ga taelo.